Zdravo drugari, evo jedan kratak tutorial kako ubaciti intro u vaš video ako želite da malo ga ukrasite. Evo, potreban vam je ovaj ili Sony Vegas, kako god hoćete, samo program koji može to da uradi. Nema veze koji je Camtasia, ja sam uzeo osmicu, nema veze bilo kako. Dakle, šta ovdje vidimo? Ovdje se edituje video, ovdje isto možete dodati od stvari kao audio i library, samo nam to treba, možete i ovdje tu neke stvari dodati, ali to nije potrebe. Ovo nam je da pustimo da vidimo kako je i tako dalje. Dakle, prvo što možemo ili ako vi hoćete da skinete se neta, ali meni je bolje ovako, izaberete nešto, neku temu odavde, vidite. Tu ima baš puno tema, šta sve hoćete, ovo, nema veze. Ja ću da izaberem ovu. Onda to ovdje desni klik i add to timeline at playhead. Tu. I namestite ako ćete na YouTube da dodate 1028 i 720. Ok. I hoćemo sad na primjer neki zvuk, samo. Evo izabrat ćemo samo neku odličnu pesmu. Ne, dobre. Ovo je mnogo dobra pesma, evo. Samo add to timeline, evo ga, vidite. Tu i tu. I možda vi ne čujete, ali ja čujem. Evo, ovo je mnogo ekstra. Ovdje možemo da napišemo nešto što hoćemo. Samo da bi se... obrišemo sve i napišemo lepo... Tje... pirate kill... Nećemo vazići, ali... Ajde sve to samo... Nema veze, sad namestimo na nešto, kao odavde, šalim se, vrati, nisam poludeo. Evo. Tako, i ovo. Tu isto dodamo neke gluposti i eto. Imate i tu mnogo više stvari, mada to je to. I stavili smo intro u video i sad snimite nešto, samo ga stavite ovdje. Samo ga stavite ovdje. I to je to. Znači ovo da snimam bez intra za svaki slučaj. Dakle, to je to.